در ویدیو گپ میزنیم ویدیو چه بیزنس قدم به قدم اینو در انتهای سر کرده به یک درآمدی خوب رسیم. انا راستی هر کس هر حساب میکنه هست آدمایی که سماوچ یوتیوب میکنن پروست هم اینترنت سازداد میکنن ویدیوش پرفتان میگیرن به یگم شو پاشا و اینستروکچر حاضر باشه قدم به قدم شما همش میفهمونم در این دوسکا مود یوردام میکنه کمتر به فکرم کور کنیم شه خوبتر میشه. اینجا خیلی قدم به قدم میگیم که یکم باید چیکار کنیم، دوم باید چیکار کنیم، سوم باید چیکار کنیم. کم تا بردک همیت نمیتیم وقتی افطار بود پیتزا آب زدیم. امروز خانه رفتم گفتم یک تا ویدیو رو که زور ضبط کنم. اگه یک ای ویدیو رو کاری امیدوارم که معقولتون بشه. انا اگر خواهید که فهمین چه مدت پریاد نمیشه میتونین کامنتار کنین لایک مونین کامنتار دا فکراتون نایسین که همین درس مود چی را فهمیدین همین درس مود اگم پلیس آوردک یا کی نه یا کی چی بهبودی دیدستین سو چی مینوس دیدستین که ما هوا خوبتر و بهتر کنیم این مود خیلی فایده از اون میبرم خیلی سر میکنیم با فکرم انا این درس درباره بیزنس میشه چه بیزنس اینو در انتهای سر کنیم و با اگم درآمدی خوب رسونیم. یکم کاری که ما میکنیم این اینستاگرام میکشیم به جای یکم دیم کداشینم دیوم یکم کاری که ما میکنیم ای در اینستاگرام یک تا اکاونت میسازیم یعنی اکاونت میسازیم اگه اس نخواهیم ما قصاص نیسته برادرم برای استروگا سودی نمیکنیم به من ایجا شکر نایسم میسازیم یکم اکاونت میسازیم نمیدونم توفته است توفته است خیلی با گفته استم برای پروست ویزوالایزاسیا برای اینترسنت ترش دامه نشیم یکم در اینستاگرام یک اکاونت میسازیم شرط نیست از تیک تاک فیسبوک یوتیوب برای کی کم تلقین میشه اتونه یکم اینستاگرام سر میکنیم وقتی که ساختیم دیوم ای نام پردیموت میکنیم یعنی نام یعنی любой بیزنس یک نامی خچه داره مثال مارکتینگ اگنسی ما نامش پرو ایجنسی انا مثال هسته مغازینی تاچ شاپ هسته مغازینی ارزون شاپ هسته مغازینی لباس یک گالان نام مقصد که شما باید یک نام پردیموت کنید نامش باید کارотکی باشه запоминаешь باشه اخر دایو دادم به حضور است وقتی گفتندم اوسونگو باشه که یکم کس پرشت اگه گرفتم میشه بودم به حضور بگه و بعد پایسکاویک نیست بعد چه دیگه وقتی که نام تو نمی‌نویسین که با انگلیسی انا حرکت اینکه توچکا و ویرگول و خطک ماکسیمال کم استفاده برین بلکه آدم در قینتر میشه شما رو گفتم بعد هر یک نقطه و ویرگول نایسان بعد در پایسکا شما میبریم برای همین نام کوتاه میکنیم یعنی اینجا کم ترک اخی کنیم که اینجا اتراژین نظر است فکر قینتر میشه اتونه داد دیدن ده یک کم تریس کنیم فکر که خیلی خوبتر شد چون کم تر دیگه انا دوام میدیم یعنی فهمیدیم که یکم اکاونت میسازیم دوم نام پردیموت میکنیم سوم ای لوگوتیپ سوم لوگو короче фломастер полный не щиткит каден اینجا فلامастер که در درونه خیلی کتیمه نایسیب خیلی زدتو گپ زده استم کو نگاه کنیم یکم اکاونت هم میسازیم دوم نام پردیموت میکنیم سوم لوگوتیپ میسازیم اگه ما میدونیم که پس با گفتن ما شما لوگوتیپ سازی ها یاد نمیگیرین نه که چیزی که ما شما میگیم که اگر اکاونتش نفهمیم پروسه در یوتیوب زنین چه نام پردیموت کنیم چه در اینستاگرام اکاونت سازد کنیم اگه اکاونت سازد کنیم آسونه در یک خیلی نمیفهمن برای همین گفته استم هم در گوگل در یوتیوب بنویسین راهاش قدم به قدم فهمونده اگر ما هر یک دیتیل نفهمون ممکن 2-3 سوال ما باید اینجا ویدیو رو ضبط کنیم که میشه خیلی یک цілий کورس میشه یک ویدیو رو کورس میشه برای همین کارت که قدم میذاریم که شما فهمین و همین چیزا اگر نفهمیدین نه اینترنت با کوفته پرکتیکا کنین یعنی یکم اکاونت هم میذاریم دوم نام پردیموت میکنیم سوم لوگوتیپ انا هست در گوگل وقت سازداد لوگوتیپ میگین نمیشه اینستروکسیا کاتین نشونتون میچتونم مثلا نامتون نایس میگه چند تا واریانت پیشنهادتون میکنه در اول شرط نیست که شما پروفسیونال واو کنین در اول پست سر کردن نکنه любой کار هم خیلی کم خیلی سر کردی уже استاد رفتن میگیره چیزی که شما هنوز میتونین این ویدیو رو گرفته پرکتیکا کنین ما باور دارم که уже یک چینه یک رزولت هم ببینید وقتی که رزولت دیدین ریختون حرکت میکنین که خوبتر و بهتر کنین کارتون آیا جمعه آموزین آیا جمعه کوین خوبتر میکنین ویدیوتون لوگوتیپتون یا که نامتون پروست اول دست سر کردن در کار به همین مسئله که از شما گفته استم وقتی که لوگوتیپ ساختیم لوگوتیپ همو چه بگم значоки бізнесі шумо допустим Apple и Sevai ай ои сиёма и ами знаки сиёмашай ана бо чиай
ҳам мақсад ки фаҳмидем ки ҳамин ҳар як бизнес як логотипи худша дора. Анам логотипаш шумо бояд дошта бошем ки ҳамин одам вақте ҳамин логотипа дид, сразу бизнеси шумо доядаш зана ва лицои бизнеси шумо мешавад. Вақте ки сохтем, ном придумад кардем, логотип сохтем, бояд описаниямона пур кунем. Чорум. Описание. Ну, камтар сустар шуд. Ака умедворам ки дидешта бошем, барои ки ҷа и тараф шуда жива, отражение, камтар дидан. О, ана ба филм сустар шуда. На, якум аккаунт месозем, дуюм ном придумад мекунем, сеюм логотип месозем, яъне лицои бизнестун, чорум описание. Яъне аҳамият дора бошад вақте аккаунти ягон кас медорем, дар ҷа описанияда чанд чи нест. Агар шумо бизнеста сохтаиста боша описания, дар ҷа ҳаракат кунед, чизоеро нависен ки пеши харидории ҳамун маҳсулу ё хизматрасонии шумо клиент бояд дона. Допустим, доставка дорем, нависен ки доставка ҳаста, нависен ки бо дар куҷояд доставка. Возврат ҳаста, агар набоша, нависен, агар боша, хайр метавонед нависен. Барои ки одамо сразу автоматик хиёл мекунанд ки любой ҷо возврат дора. Ана бо чӣ? Ягон оффери придумад карда метавонед. Яъне оффер гуфтам ман чия дар назар дорам. Ана доставка ба тамоми Тоҷикистон бепул як офферай, яъне текст оффер оз мефаҳмонтон чай. Оффер як пешниҳодае ки клиент дар пешниҳоди шумо як вигадаи хича мебинад. Як текстай, як пешниҳодае ки одам вигадаша мебинад. Шумо бояд дар описаниятон коротка карда ягон оффер придумад карда тонем, боз зури бад мешавад. Оффер мешавад ба қувват, оффер мешавад слабый. Оффери ба қувват слабый оз фарқаш нефаҳмам. Нем доставка ба тамоми Душанбе бепулай ку и оффери слабия. Барои чӣ? Барои ки любой кас ҳамин чиза пешниҳод карда метавонад. Ҳар чизе ки любой кас пешниҳод карда метавонад, и оффери слаб ба ҳисоб меравад. Як чизе кунем ки одамо редка бизнес ҳамин чиза пешниҳод карда метавонад. Мисол, дар мисоли чӣ биёрем? Дар мисоли Россия мебарам, Бургер Кинг буд ё Макдоналдс буд, як оффер истифода мебурдам ки дар вақти заказкунӣ мисол питса, агар мо 30 дақиқа доставка накардем, ҳамун закази мо бепул. Любой кас мисол агар обед кардани бошад, ужин кардани бошад, интерес наша, як бе ҳаминҷа заказ кунем, как раз обед карданем, агар нараша вообще бепул меғалта. И як офферай. Як оффер дига мисол мо вақти студент будем, кафе мерафтем, ҷои компютер, ҷои хурдан, ҷои кор кардан буд. Ана вақти як оффер истифода мебурдан, агар бо студентский билет биёед, дар 20% скидка. Мо айхиди мисол донишгоҳ рафта ҳамун ҷода мерафтем ки кормона буд кунем, ё ягон шта компютер да, ё ягон чиз бихӯрем, ҳамин скидка гуфта мора ҷалб мекард. Агар дар пеши донишгоҳмон буд агам хеле ҷо, не ки ҳамин оффери ки мо дар карда буд, мо барои ҳамин оффериш мерафтем фақат соли дуруз ҳамунҷа. Дидем як офферай. Мақсад ки ана бо чӣ карда мешавад оффер? Мисол агар шумо магазини либоса боша, метавонед барои ҳар клиент ҳар хел подарка монанд ништа. Мисол дар вақти харидории попши, мисол при покупке обуви один сюрприз в подарок. Мисол сюрприз як чизе мешавад ки мисол номаълумай. Допустим метавона носки шава, метавона попши тозакунак шава. Ягон чизи мелки ки одам дар вақти аввал дидан хеле камтар хурсанд шавад, хеле надона ки чиай, не ки вақти дид, буга ки хеле интересна хеле. Баъд вақте ки ҳамчиза шумо мекунед, любой кас вақти обув заказ мекунад, дар кас нақл мекунад ки бин ман короче ҳар ҷо обув заказ кардам, катиши не хеле чизак овардан. Аки ман ҳол намедонам ки чӣ придумад карда мешавад, просто фикр кардам дар кора. Бо ҳам даже агар вообще интернет-магазин либосаи духтарӣ боша, бо духтароч хеле байни якдигар ҳамиса мегӯянд. Ман заказ кардам интернет-магазини либосаи не хеле додак ма. Ё ки даже бисёриҳо сторис мекунанд, мегӯянд ки мисол ман обув заказ кардам, не хеле подарка доштак, сюрприз доштак дар нажда. Без звук кунем ғамонатана. Без звук шав. Короче, мерем дальше. Яъне фаҳмидем ки дар описания бояд як чизи тексте нависем ки оиди бизнесмон пеши харидани маҳсулу хизматрасонӣ маълумот гиранд ки фильтр шавад одамо дар ком ва дар охир метавонем оффер истифода барем. Яъне мо дар описания менависем ки мо чӣ мефурӯшем, пеши мо харидан бояд чиро донанд ва дар охир як пешниҳод метавонем нависем. Фаҳмидем? Тамом. Бо чӣ савол шуда дар компютер бисёртар савол ҷавоб кунем, ҳам ҳаракат мекунем ки то гап занем чизе ки нафаҳмидем. Тамом. Описанияро пур кардем. Анака актуальный. Актуальный. Панҷум. Тамом кард ку. Уже наменависа дигар. Панҷум. Актуальный. Короче, вообще натофтаист, хай набудеш. Ёкне актуальный гуфтам ман чия дар назар дорам? Stories,
Сторисекам 24 саат пас нест мешан ку сурат ё видео мемонем 24 саат пас нест меша. Вақте авара закрепит мекунед, ада профили шумо ранги актуальни дар онҷа номгузорӣ карда мешавад. Актуаль нест, агар ба онҷа хай ном шахтор менависен. Дар актуални шумо бояд чанд чиз дошта бошен. Ба монанди доставка, отзыв, в наличии, ака вобаста ай бизнес ай. Агар мавзим мисоли бизнеси либоса овардестам. Мисол агар шумо бизнес либоса дошта бошен, ҳам хеле актуални бояд дошта бошен. Минимум 4 та ёки 5 та. Якум и доставка, дуюм и отзыв, сеюм и в наличии, чорум чо када мешавад бо? Чорум метавонем ба раздел тақсим кунем. Допустим, як актуални барои обув, як актуални барои футболка, як актуални барои бурук. Мисол любой одаме ки обув далко бошад, актуални обув медорад, тамошо кардан мекунад. На любой одаме ки медрояд, допустим, агар бовар надошта шумода, медрояд актуални отзыв, дар онҷа сторисек дар бораи отзыв кардаген ку ҳавоя тамошо мекунад. Любой одаме ки обув далко боша, медрояд актуални обув, фақат обув тамошо мекунад. фаҳмидин? Нахаки 4-5 та бояд актуални дошта бошен. Актуалнитон бояд обложка доштагӣ боша. Ана обложка дар ман ба фикр ягон пример хай мемонам тона бинем ки мисол обложка ма гуфта чия дар назар дорам. Ира мешава мисол саздат кунен, ака чӣ хел гум ҳози ма ҷада дизайн сохтана бояд шумо нишон дидем барои логотип, барои актуални ҳамин обложка. Некайсо ки хай мисол оли записи экран туда шуда гирон кардаги нестем, камтар бисёртар вақт мегира. Корта када фаҳмондастам тон. Агар ма бинем ҳамин видео просмотр гирифтак, комментария бисёр шумода маъқул шудак, як видеоро ки дига мекунем, практика кард нишон медиҳем ки чӣ хел логотип созем ба телефон, чӣ хел актуални обложка созем ба телефон. Агар ма дидем ки мақсад интересни шуда бошад тона, комментарияда фикротонро нависен. Ана нигоҳ кунед. Ҳозир мо упаковка кардем аккаунтмона. Мисол ма гуфтам ку чӣ хел айнол бизнеса дар интернет сар кунем. Якум и упаковка. Упаковка айни ҳамин чизо иборат ай. Аккаунта сохтан, ном придумод кардан, логотипа сохтан, описаниеро навистан, актуалниро сохта пур кардан. И просто упаковкаш буд. Ира оз так кур мекунем гем мешава. Ира кур мекунем. Жинг. Нигоҳ кунед. Вақте ки мо упаковка кардем, сайти мо уже хеле профессиональный обложкаша уже дора. Любой одами дуромада уже доверияш уже хеле беҳтар мешава, бигем мешава. Ана нигоҳ кунед. Вақте ки обложкаро сохтем, ана ки мо бояд видео кунем. Бисёриё одамои пеш дар сурат омӯхта шудаги буданд, ки сурат ҳозир мо да клиент оварда наметавонад. Чизе ки мо да клиент биёра и видео ай. Хитон просто аҳамият тен дар вақти дар соцсетиҳо мешинем, фақат видео листат мекунем. Значит, ай ҳама ҷои рекламаи зур и видео ай ки топ рава мо да результат биёра. Ё ки хай рекламаш сартем, баъд результат биёра. Нигоҳ кунед. Ай думромадак пеш ай ҳамин упаковка кардан шумо бояд як соҳаро интихоб кунед. Ака мо ҳозир дар соҳаи либоса мисол овардем, не ки ҳамаш қариб ки шаблонаш як ай упаковка кунед. Просто видео куниш ҳар хел ай. Нигоҳ кунед. Вақте ки шумо аккаунтона упаковка мекунед, вақте ки шумо аккаунтона упаковка мекунед, бояд ай пишти контент созӣ шавед. Яъне контент гуфта ман дар назар дорам, сурат, видео ки мисол дар соцсетиҳо мо мепартем ку ҳама ҳамин контент ай. Ин видео ки шумо тамошо доред як контент ай. Ман ҳамин як гуфта дар назар дорам да контент. Дар ҷамонем. Нигоҳ кунед. Ҳозир ман шумода наметавонам ки нишон диҳам чӣ хел чизотона видео кунед. Чӣ хел сурат гиред. Просто ай ҳама чизи осон, допустим, намедонам, микрофон мефурӯшӣ. Гир микрофона мисол дар дастат бисёриё изо мекашанд дар камера гап задан. Ай ҳама чизи осонаш шумо мегум. Телефона қапен, камера гирон кунед, допустим, гап занед оиди ҳамин чиз. Яка максимально ай ҳама хали мисол простой, мисол новичоки. Ҳамин кор карди сар кунед, уже як чиним чи мешава, уже хитон дар вақти интересни шуд, шумо уже кофткор намедонед ки чӣ хел ҳамин ҳама уже зуртар реклама кунед. Допустим, маркер мефурӯшед, видео мекунед. Салом алейкум бародарон, маркерои 2 сомона, як пачкаш мисол намедонам 10 сомон, доставка як пачка зиёда дар тамом Душанбе доставка дорем барои заказ дар директ ё дар WhatsApp наистед. Тамом, мисол як видео шуд. Ам хали видео бисёр кардан гирем, альбом кам просмотрам гирам, уже вақте шумо мефаҳмед ки результат додестай, шумо уже ҳамин профессиональная реклама карданша уже ёд мегиред, да? Ҳозир ман барои новичоко гуфтаистам. Ана и якум буд мисол. Допустим, шумо обув мефурӯшед, ак дар дастам обув нест, ё ки неми обув ай. Кроссовкиҳои Nike, чӣ хел мегӯем?
Спортивни кроссовкиҳо ай фирмаи Nike размеро ай 41 то 44 ҳастай, нархш иним халай, доставка ба тамоми Тоҷикистон дорем. Расветкаҳоша бинен, инаи якум, инаи дуюм, инаи сеюм, инаи чорум. Ҳама расветкаҳош наличия ҳастай, барои заказ дар директ ё дар WhatsApp наистен. Я шумо мисол дастона фақат нишон дорестен кати обув, овозтон тофта иста. Ай ҳама чизи осон, мисол бисёро изо мекашанд куда камера гап занан. Шумо ай камера гап занан изо кашен, просто ай ҳамин кор сар кунен, вақте шумо результатам мебинен ку уже хтон желантон пайдо мешад ки ҳамин чиза ёд гирен. Хай сразу хтон уже да камера нишон додан сар намекунен, не ки я одам мира уже кофтан мегир сар мекунен ки ҳамин чиза шумо да ёд тия. Амта охирин. Мерем дальше. Нигоҳ кунед. Якум чизи мо кардем упаковка буд, дуюм чизе ки мо мекунем и сохтани видео. Сурат результат кам метия бар кунед. Сурат алан каталог бо истифода бурда метонем ки мисол одам через видео агар даромада, просто хай суратора тамошо кунад. Не ки бисёртар видео мекунем ки мода клиент видео мебиёра. Чихали боша набоша аввалда либохи видео кунен, вақат ака либохи видео нем, мисол видео ки фаҳмо боша ки видео дар бораи чи аст, мо чия реклама кардастем. партофтан гирен результат по-любому мешавад. И маслиҳатам барои одамон намечавад, агар хоҳанд одамое ки уже бизнесшона пеш бурестанд, естественно хеле просто як дастшон кад қапидан кад закази зур гирифта наметавонанд. Барои ҳаста одамое ки уже маззаи пула интернет чашидагианд, яъне бизнесшона дар интернет уже пеш бурестанд, медонанд ки хеле просто ручка нишон додан гати даромади уже зури баъда баромада намешавад. Барои уже даромадта зудтар кардан бояд уже профессионалне видео кардана сар кунӣ. Яъне мисол ранги ман брои як сценария зур дошта бошӣ, брои мисол гап зани ки фломастере ки метавонад чӣ бигем, фломастере ки дар вақти дарс метавонад информатсияро ба шогирдо хубтар расонад. Мисол уже як вайда, мисол ям хеле рилс ёмка мекунӣ, ин фломастер мисол иним қадар мебара, қоқ намешавад. Мисол бинем ози фломастер ки наистеста буд, қоқ шиста буд. Як проблема май. Я одам мебара рилс мекунад, безор шудем ки фломастер тондан баъдан қоқ мешавад. Ин видео барои шумо. Мо як фломастери пайдо кардем ки вообще қоқ намешавад, ё ки мисол ин қадар пас қоқ мешавад, равондаш мешавад баъзур ва бо нархи арзон. Мисол агар ман видеоро бинем меистам. Ами уже профессионал агар видео кунӣ, баъд уже заказотам бисёртар мешавад. Не ки як чиз сар кардан дар курай. Бо на кунӣ ки ман наметонам, ман намефаҳмам, хе намешавад. Шумо бояд як чиз сар кунед. Ози чизе ки гуфтам, чизе ки фаҳмидем, гирифта ягон кор кунед. Нафаҳмидем, дар описанияи ҳамин видео комментарияда дорен саволотона тиен, ман ҳаракат мекунам ки фаҳмонамтона. Баъд агар хоҳем ки бисёртар ҳам хали видеорукор бинед, подписатсия кунед дар ҳамин ютуб, бисёртар ҳам хали видеорукор нишон додантон мегирам. Нигоҳ кунед, вақте ки шумо видео съёмка кардан уже мепартоенша. Агар видеотон интересни боша, мисол 500 просмотр, 1000 просмотр, мумкин як хелатора 3-4000 просмотр гирифта, шумо да заказ мебиёрад. Агар хоҳем ки заказ бисёртар гирен, ду намуд реклама мешавад. Якум видео худаш топ меравад, камтар просмотр мегирад. Агар интересни боша, зур просмотр мегирад. Агар видеотон просмотр нагирифт, реклама сумаки ҳаста. Яъне платна реклама дар Инстаграм меган. Як допустим дар Инстаграм ту сумети ва бисёр одамода нишон метиҳанд. Допустим $10 доди, намедонам 5-10 ҳазор одам видеои тра мебинад. Ака пеш худам гуфтам буд мистай чанд хабуд. Ана 5-10 ҳазор одам мебинад видеота. Ай 5-10 ҳазор одам хай як чанд одам менависата ва кадомаш мехара намехара бо айтабу бастагӣ дорад. Ана нигоҳ кунед. Вақти реклама сар дорем, як гала одам шумо дам менависа. Агар ҳамин реклама сартия ҳам шумо натонем, просто дар ютуб навистен как создать рекламу в Инстаграме. Шумо да қадам ба қадам як видеоурок мешава. Даже қадам ба қадам не, дро Инстаграм ма профил ма ҷада актуалниём айку таргет наистагиём. Ҳам таргетро ма қадам ба қадам даже нишон додагим ки куҷора ҷиқ чикоку кадомаш барои чия чихали сарте. Даже видеоурок дар кор неста. Ба тоҷика ҳамаш фаҳмондагим агар даже ҳамин чизам натонӣ. Ана хай фаҳмидем ки реклама сартия мо да як гала одам менависа. Баъд вақте ки як гала одам ора наистаг, ин маънои ура надорад ки ӯ як гала одам ай шумо 100% мехарад. Вақте ки шумо да наистаг, иҷа шумо бояд навики продажатон хуб бошад, яъне тарзи фурӯш. Одаме ҳастае ки допустим шумо да 100 кас мехара, ай 100 кас 4-5 нафараш 100 кас менависа, 4-5 нафараш мехара. 100 каси шумо да навистага ки ман бояд ки 40-50 касаш хариданӣ буд, просто шумо фурӯхтан натонистен. Фурӯшанда ҳар хел мешавад. Ҳастан фурӯшанда ки просто нархата мега уже бера пиши дигар корош. Чӣ хеле мисол магазин медиро як каса мега ак ҳами обув чанд сум ай, мега 350 сум бо пиши телефон ковиш мешавад.
Естественно, это неприятно, вахта ки ты интерес кадести борша, а утро вообще ахмя надористай. Инстаграм ҳам дар вақти фурӯш. Агар хоҳем ки мисол клиентҳо кати фурӯштона зиёд кунем, клиент вақте ки нарха мепурсатона, шумо фаҳмед ки ӯ барои худаш мегира ё ки барои падарка мегира, ӯ мехоҳад кадом либос кати пӯшаша. Мисол катиш аввал як гап занен, ягон маслиҳатин ша давереда дроен, баъд оиди нарх уже гап занен. Оиди нарх ҳам гуфтен, не хело хай мумкин қимат гоҳ фикр мекунам биган, сабаб ша фаҳмем ки чӣ ба фикр мекунам. Мумкин қимат боша, ягон варианти арзон ша пешниҳод мекунем. Мумкин сум надошта боша, рассрочкара пешниҳод мекунем. Мумкин сум дора оне ки шумо презентоват кардан натонистед, дар назараш ҳамин чиз некачественне. Фаҳмонем ки чӣ ба ҳамин чиз меарзад ба ҳамон нарх. Мақсад ки кати клиент аввал гап занем, баъд нарха пешниҳод кунед. Шарт нест сразу нарха бигӯед. Ака қоидаи фурӯш ҳамин ҳаст, ва ки медонам бизнесмоне ки зураи савдошон мегӯянд ма вақт надорам кати ҳарятаи ҳафтааш кадашинем. Вақт надорем. Я одам мегирем ки фақат кати ҳамин директ, яъне кати клиентҳо ба азур гап зана. Ин одам шумо метавонед мисол ягон сум оилик тиен бо ягон процент монед. Яъне чанд қайки бисёр фурӯхт, ҳам қадар бисёр самон кор кунад. Баъд тамом соли вақтша бисёр ҷудо мекунам, продажам уже хубтару беҳтар мешавад. Хай бо ҳар одамам гирифта намешавад дар ин соҳа. Хай бо аддели мавзӯъ да. Ана вақти хай продажа кардем уже, яъне маҳорати фурӯш муносибат кардем, уже продажа мешавад. Тамом ин ними қадар кора, яъне упаковка мекунӣ як бор аккаунт месозӣ, як бор логотип, описание, актуалиёта хушрӯ мекунӣ, тамом. Дальше просто видео съёмка мекунӣ. Ҳар хел видео съёмка мекунӣ ки просмотр гиранд, тада клиент биёранд. Ҳамин дара даромадат зиёд шидан мегирад. Мисол агар даромад 10,000 боша, бовар дорам ки агар там гуфтагӯи мара кунӣ, ҳавай 20,000 мешавад. Агар ҳаракат кунӣ, агар пастайна видео партоӣ, реклама сартӣ, кати клиентҳо гап занӣ, фурӯш кунӣ. Баъд вақте ки даромадат зиёд шуд, вақтат нарасидак, ту метавонӣ оста уже делегирӣ кунӣ. Яъне корое ки метавонад як кас дига куна ғайри ту, ҳавай да сум метӣ, яъне вақтша мехарӣ, меги ки ҳамин кора кӯ. Ҳар як ҷода мисол фурӯш да як одам мемонӣ, съёмка да як одам мемонӣ, ана бо чӣ да одам мемонӣ? Тамом хаем мисол як кас съёмка мекуна мепартоя видеота, як кас ҷавоб метия, як кас дига доставка мекуна. Тамом уже бизнеста автоматизатсия шуд. Аки постепенно мешад, аввал да ягон бизнес сразу хӣ карда намешад. Хай мумкин шав, неки ҳаракат неки аввал да хитон кунӣ ҳамаша. Процессора дурӯ кадом кортон плюс дора, кадом кор минус дора, мефаҳмед. Баъд ҳам хеле хубтару беҳтар шудан мегирад. Продажатонам, кортонам ҳам хеле автоматизатсия мешад, бизнес уже худаш пешрафтан мегирад. Ва як совети дига, бисёре вақти мотиватсия пайдо мешавад, шумо мехоҳанд ҳар хел бизнесҳоро қапанд. Совети ман ҳамин ки як бизнес аввал қапен, ба як дараҷаи зур расонем ки доволни бошен уже результаташ, баъд метавонед ки дигар бизнеса қапен. Яке даже ҳамин дигар бизнес қапидан, ҳамин як бизнес қап то охира брава бовар дорам ки чанд бизнеса қапидан, ҳамин як бизнес даромади зур мебиёрад, ҷавоби ҳамаи он бизнесҳоя тара метия, агар як бизнеса фокуста кунӣ. Хай мақсад видеоро барои ҳамин буд ки фаҳмонтона ки чӣ хел упаковка кардан кора, чӣ хел мисол қадам ба қадам видео кардан кора. Ака мози баъзеҳои чизора фаҳмондимтона просто практика кар накунед, намефаҳмед. Ҳамин чизое ки мо шумо да гуфтум, кадомиша шумо наметонед, кадомиша шумо намефаҳмед, дар комментария нависед, ман мебинам ки кадом чиз шумо да интереснтаре, бо дар бораи ҳамин чизо видеоурок мекунам. Мисол агар на дизайн ози фаҳмондим, лекин нишон надодам чӣ хел кунам. Агар набинам ки ҳамин шумо да интереснее, мехоҳед ҳамин кора кунед, дар комментария нависед, ма шумо да якта видеоурок месозам. Агар хоҳед видео кардани маҳсулотонро ёд гиред, дар комментария нависед, ман бинам ки интереснетона, як видеоурок месозам, бепул ранги ҳамин видеоурок шумо да пешниҳод мекунам. Ана то видео оянда умедворам ки ин видеоурок шумо дар ягон фоида хотя бы ҳамин 1% ҳам оварда боша, ман уже хеле хурсандам. Чизе фаҳмиде нафаҳмиде дар комментария нависед. То видеоурокҳои оянда.